Mashikuna kutincha alichiguta charipaychi nishpami kay pachakunapi ña wayrama llukshipanchi ashtawankari ña ñukanchi mashiguanpas rimarishpa katigripanchi ashtawankari ña sumak rimariwkunata charipanchi hambi hawanachu shina kashpaka ali chishiguta charipay mashi Mercedes ali shamushkakapay rimarishpa kay chigupi katipashun. Bueno, shamupani mingachiway shinallata ñukanchik kay Radio Lubanda ñawpama kukunata tukuyllakutas kunan kay chishipi ali chishiguta charipay nishpa saludashpa yaykumupani shinallata kikinkunatapash kay función ukupi tukuyllawkunata tandachishpa huyay yaya Dios paypa huyaywan charikupachu nishpa saludapani shinallata segundo lugarpika kikinkunatapash kunan kay punllaka claro mishukunapa kawsaypika kunanga nachu dia de San Valentín nishka kapan nachu chayka maypillaka ayllukunaka ña kunan kaytiku carnavalta ña chaytikuta pukllashpa wakinkukunaka shaykishpa trabajawkunama tikrapashkanga shina ukunapi maypi trabajawkunapi kashpapish ali punllawta charipachun ali chishiguta tukuylla ukuna charipachun shinallata taytallis tukuylla familiawkunata bendiciapachu y shinamanta saludashpa kachapani pani kinra ayllu llaktapi saludani shinallata Quito llaktapi Puembo llaktapi Kinchipi shinallata kay Tangali ayllu ukupipash saludashpa kachapani tukuyllawkunatallata ali chishiguta charipaychi shinallata kunan kay punllapika aylluwan sumakllay alishka kashkakapachun tukuyllawkunallata Señor Jesús bendiciashpa kikinkunata charikupachun nishpa saludapani pash mash Sumak pacha mashi ashtalaguta kimiripangi llama manchashpa na kashtunchichu nachu ashtawankari ña kaypi rimarishpa katigripanchi pachakunami ñapash kalpashpa ripanga shinapash ña ali shuk sumak rimayta pamurparkanchi shinaka mashigu ima hawata kunanga rimarishpa katigripanchi imatata riqsichiripanchi hambi hawa rikushpaka ñukakumanta shamupashkani mi kaypika kunan kay punlla kay mushu wata kallaripika parlamujupashkani kayna watallata villachijupashkani que sobre partera partimanta ñukanchik punda mamakuna punda taytakuna imashata kawsarka ñukanchik mamakunapas sapimantapacha kallarishpa watachinchik wawakuta unkupi watachishpa madrikuta kuno hampikukunawanmi watachina shinji watachikpimi shinjilla purimampish usharinga imatapish aparita usharinga llaktakunapi ñukanchik urkukunapi kawsaypikari palawkunawan trabajana alpawkunata allanayman tiyannachu shinawakunata llankish kawsashpaka fuerzaykutana usharinchu nishkamanta ñukanchimantaka ñukanchik punda mamakunamantapacha fuerzakuta charinapa nishpa unkushka punllakumantapacha watachishpa besakuta alsashpa watachishpa madrikuta huyalla kuno hampikukunawan sangushpa watachishkawka hankallami hatarini nishkaka chashnaku yachakushpa shamupashkanchik y shinakumantami ñukanchika kunanpika sobre ñukanchik mama pastirapastikunamanta yachakunkapa ashtawan katishunchik ama sakishunchik porque mishu hampikunapi alimi kan nachu entre chaykarimbashi medicina occidental ñukanchik medicina alternativa trabajashpaka conjuntamente trabajashpaka paykunapa parlashkapishnalla entre hospitales medicina occidental wan trabajanchik runa gente pastirakunawan trabajanchik nishpa huyalla mishkita rimashpaka paykunawan paktakashpaka alimi karin nachu pero shinapash tiangra discriminación hasta kunankama ñukanchik mama pastirakunata kanin paykunamanga amata kachishichu paykunapaka navalinchu paykunaka hampikunata karan yakukunata karan nishpa ima rimannachu unkunallakunata chayka wawakuna wakinpika lado más satirishkaku puritapishna ushashpa chakiykuna del todo wawaku ukuman satirishkapika chakiku punkikpika mishawkuna kashpapash runa gentikuna kashpa chayralla kuytsa tiyawkuna kashpa ña wakinka ishkay wawa kinsa wawakuta ima charik tiyaw mamawkuna kashpaka chakiku punkukpika hospitalman rin nanachishpaka hospitalman kalpakpika paykunaka ña nin kayka ña yawarnali rijunchu
kayka ña piso faltanmi kay nanayta charingi chay nanayta charingi nishpa ña paykunaka ña Riqsichin. ña mishu hambikunata churaykallarinnachu Ari. shinakunamandami ñukamandaka shamupashkani kunambika tukuylla llaqtakunapillatami partera mamakunaka tianchi nachu golpe kunambika ñukanchik kay Otavalogopi yachakushpa katimunajunchi hospital ukupi cada quilla juevesta yachakushpa shamunakushkaka casi más de ña 60 yalemi kapanchi nachu yachajudukuna Tawkapacha. tukuy tawkapacha kapanchi shinamanda ña wakinkukunaka asociación shinasta shuk grupo kuna tiapan ña ashtawan ali yachakuna paykunaka ña yachachidora mamakuna kan nachu y shinakunamandami ñukamandaka mañayta rurapayman maypilla uyakunaka amapacha kay hambikuna kay watarina partikunapi ñukanchik wawakuta viksakupi ña sindirishka punllagumanta cuidaripashunchi ama sakipashunchi ñukanchik pastu unguna chay pastu kamanka cuidarashunchi imasha centro de salud marinchi cada quilla mastimi tan control marinchi shinallatami ñukanchipashi control gunata rurashpa kawsapanchi nachu chayukunamanta wakinga nin wawaka lado manmi na alichu malo ubicarishka tiajunmi nin cierto mi kan shinakukunaka ashtakami shamun nachu kunampi rikupika redes social kunapi churashka kan pastera mamakunaka ña jovencitawkunashta wawakunataka dirichan shinawkunata maskashpaka dirichashunchi imapami chaytaka nijupani prevención de ñukanchik viksawta kuchushpa ama hipapunllakunamanga ñukanchikpa cuerpokullata ninan llakinanaykunawan yaykungapan nishpami chayta villachishpa mañashpa shamupani masigu chaykuta gulpi maypi uyashkawkunaka ama sakishunchi yuyarishunchi ñukanchikpa kawsaykunata nishpanipani Sumak pachami kapan ashtawankari ñukanchipa mashigu ashtawan riqsichina kanchi nachu wakinpika yankami ninchi ari chayka nakangachu nashinachu kanga mana iñinchilla nachu shinapash ña tawka mashigukuna nipika ñukanchipa shinapacha chayashpapas yuya hapinchi ñuka yuyaypillata hapishpa ñuka kawsaypi hapishpa ñuka warmigu kan costamanta nachu kunu llaktamanta payka kay parterakunataka mana uyashka matrona nispa riqsinkashka ña uyaytash uyashpapash kashka ashalaguta chaypika nanirkana imapata takarichishun shinalla alimi kanga nispa ima nirka nachu shinapash ña wawaguka muyungallami ali tukungallami wachana punllakaman nirka kay hambik mashikuna doctor nipanchik nachu shinapash na muyupillata ña ñukanchipash kay parteraguta ña maskana tukurka nachu sumak pachami kan shinakashpaka kay hawami rimarishpa katinajupanchik. Les comentamos también en esta tarde que estamos abordando el tema de las matronas, también les conocen, ¿no? En español y en quichua. Wakinga nin mamas comadronas. Comadronas, ricoy. Wakinga ñakotin nin mamas pasteras, pasteras. ari. Wakinga ñakotin nin shinallita ñakotin nin wawata kulmudash posa alechura mamakuna nishpa. Ricoy, sumak pach. Estamos hablando de ese tema también. Ari. Comadronas, Comadronas, Ari. Kunapa che costa lado kunama, shina oriente kunama, porishpa, uyapane nacho, china kuno jakta kunamanga, comadronas nishpa rimapan nacho. Entonces, ño canchi kay runa jakta okugoma kay imbabura okupika pastera mama nishpa rimapan. Pastera mama nenchi ño canchi siempre pasto gota atendemanda, pasto gota llankay pasto gota rikuymanda ka pastera mamas nishpa rimashpa causa panchi kay jakta pero ño canchi runa hindiuka pastera mama nishpa en toda la vida. China mi capa mashuk. Shinaka hasta ungariña kaipipa rixchishpa katigripanchi. Por acá también el resumen corto para las personas que nos están viendo. Reciban un cordial saludo. Lo importante y lo necesario que es la partera en el momento que su hijo ya empieza la gestación. Muy importante dar seguimiento. Vamos a seguir conversando, sin embargo también nos vamos a escuchar una musiquita, ya vamos a volver enseguida y de ahí vamos a seguir comentando este tema. Radio Ilumán 106.7 FM, La Voz Intercultural.
kanchik. Ñukanchiwan pakta kashkamanta. Iluman uyachiganta. Shinami hasta ungari rimarishpa katipanchi mashikuna yupaychanchi paqtalla katinakushkamanta rin ñukanchik kawsaypika hasta ungari ña kay parteras nachu hawami rimarishpa katinakumanchik imaspata ninan mutsurishka kan imaspata ninan yachana kanchi kaykunataka nachu mana yanga hawalla mana yanga uyashkalla sakina kanchi ñukanchik wawakuna hasta ungari aliman viñashpa katichu mashikuna shina kashpaka ñukanchikpa mashiguwa rimarishpa katigripanchira ari hasta ungari ña ima hawata kaypika ña imaspata ninan mutsurishka kan imashinata rurana kan wakinpika kaytapas yachana kan nachu mashigukuna. Ari shinami kapan masigukuna chay karin maykupilla uyak masikunata shinashta pastira mamakuna gulpi mamakukunatashta yachapanchik cada comunidad gupi cada uno cada pastira mamakuna yachapanchik ima hambiwan watanatapish nachu bueno ñuka pastigumanta kan como kay hambi wasi ukugupi llankashpa katijupani chaypi cada punllagu hapijupani kay pasto ungushkakukunata ñukanchikpa ninan kay ministerishka kan es wataringapa imashpa ama hipa punllakunamanka nanaykunata charingapa imashpa ñukanchik wawa mamakuta mana kuno hambikunawan machiri pasashka wakinpaka chiri pasashka wakinpaka kuti kuno yalishka kan hospital gupi ungushpallata ninan llakiman wakinkukunaka kan nachu imashpa hospitalpika yawargu llukshichun nishpaka ninanda viksaguta ashta hapishpa tandachishpa urayman ninanda kapin shina urayman ninanda llapishpa kashpami yawargutaka llukchin nachu chashna llukchishkagutaka kuti wakinka mana watarishpaka sakinlla chay sakishkaka kuti wawa mamagutaka como kashna viksagumanta hapishpa urayman kapishkawuka wawa mamaguka uray suchushka kan ari shu wawa mamaguka urman wawawanpakta ñakuti ñukanchipaka ña shuk matriz ña ukupika viñashpa reproducirishpa sakirin entonces chaykutami anchayachishpa ukuman washuchishpa sakin pungichin ninanda pungin shina pungishka ushashka pungishka ukawpika imashpami chiri pasan ñukanchik runa wasigupi ungushpaka kuti ninawayman hapichishpa kunu llagu yakuyman timbujun ladogupika hasta sudor sapaguta kunuguta arrupashpa pachawkunawan pilluchishpa ninanda kunuchishpaguta unguchikpika nayapa chiri yaykun kuti hospital gupika ña kuti lluchullawkuna yanka chay hospital rupagutasha churajushkawkuna purinajushpaka ña ungushka hipamanka cuerpoka ancha kidashpaka golpi chiriyaykun chaykunatami ñukanchika kuti como pastera mamakuna kaymantaka cada unugo ña rugawpika rishpa watachipanchik hambikukunawan imapash yura kunukuna chiri pasashka kawpika chiri pasashkapaka kuno hambi kashkaguta shina maskashpa hambikukunawan watapanchik riksipanchik ña cada uno llata yuragukunata pangagukunataka riksinchik chayukunawan watashpa ña viksagutaka kumudashpa o sea uchillayan ña wawa mamaguka tandanajumun uchinaguman kida chayka shinaguta ajustashpa watashpa sakina ñukanchik kay sindura sekitullugutapi shina uray llapishpa formapika huyalla formarishkagu ña hatarin ñana kaygukunaka anchu tukushka washa cinturasgukuna porque ungunkapaka hasta umakama mari pujanchik ñukanchik shunqukupashmi urayman rin chay shunqukukunatapish alsashpa watachishpa kawpika ña mikuy kallashpa ña paykunash cuerpo hapin chayka shinamanta
Imami ashtawan kaypi más importante ñukanchik wawa mamata bichayman alsashpa watana ashaguta bicha suchuchishpa nani hunicha de una vez alsashpa watana sino ashaguta suchuchishpa shina ansiashpa comodashpa watanamandaka ñukanchikpanmi ña 40 años manda bichaymanga kay descensa de vejiga ninchinachu cabalgota parlashpaka ishpaforogo nishpa parlanch chaygutami ñañukanchipaka urayman lluqsi atirin mana ali cuidarishpa wawa mamagutana mana alimentashpa wawa mamagutana sasunashpa huyalla pilluchishpa watashka kaymandami ñukanchik payagukuna paya mamagukuna kunanpi karininan llakita nanachishpa kawpika doctorkunaka ña mayorgutaka operangapaka ñanamunan porque nin ñana resistinguichu wañunguimi manishpaka ñanamunan kuti wakinga kuti mana atinaymantaka kashtam shamhun nishpaka chashna llakillaw kaymantaka waqliman tigran chayka ña cancerman tigran chaykunata ama hapitukunkapami pundakunaka ñukanchik wawa mamagutaka mana lluqchikpillatami ñukanchik mamakuna ñuka paya ñañakuna ima ñukanchikpa ayllukunaymanga chay wawa mamagutaka na lluqchishpallata ña payayashpa ña payukunapa horasihupakta taytas tandachikpika rishkawkuna kapannachu ñawpashka kapan pero kunanpika ña ñukamanta kallarishpallata ña viksa wawa mamata nanan kunanpika ña doctorpa rina doctorka imanin ña vejiga bajami kandaka ñana alichu chay luterotami lluqchina nishpaka ña lluqchishayarinnachu chay lluqchinata chaykunata ama chashna nanaykunama chayankapanmi ashtakata rurayta rurapani cada llaqtakupi pastera mamawkunapaman kimirishpa paykunaka chaypika watarinapacha kan ninanda y ñukanchik shunqutapish hawaman alsashpagu shunqukuta maypi kashkakumantata churashpa golpe cuerpokunata ama umananaykuna hapichun golpe chinawkunata cuerpokunata hakuchishpa lichiukuna ama chakirichun washalumukunata kuno hambikukunawan hakuchishpa rikushpa comodashpa sakina kapannachu chaykutami ñukamantaka mañita rurapani ama sakipashunchik yuyaripashunchik ñukanchik mamakunapa herenciata ñukanchik mamakunapa sapita ñukanchik mamakuna imasha shamushkata chaykunataka ama pacha hichupashunchik nishpa nipani ñukamantaka chaymañaywan mikuna kaypika shamushkani shinallata ña último gupimi puchuka gupimi ñukaka convidagripani kay punllakupa nachu ari sumak pachami kan mashikuna shinami riksishpa katinakupanchik nanun ninan muchurishkami kan kay yachaykunaka nachu mana yangata hapishpa watachinalla mana yapata ashtawankarin ima yurakunata churashpa armachinalla mana chay karimbash yangata ruranalla kan yachana kan ima fangakunata churana imashata armachina imapata kaykunataka rurana kikinijuparkanki ashtawankarin ña shamu punllakunapi ama llakilla nanaykuna ñukanchik ujku cuerpo nipanchik paykuna ashtawankarin kalakyashpa katichunbash kannachu de esta forma también les comunicamos a ustedes también que nos están viendo para que ustedes lleguen a saber, se enteren. Las parteras tendrán un conocimiento amplio, sin embargo, cada uno tiene su diferente forma de tratar con las plantas, ¿no? Diferentes maneras, diferentes tácticas, eso, cada quien lo hace a su manera. Sin embargo, que no perdamos eso es muy importante. ¿Para qué se hace esto en deducción? Se hace para que en los futuros días no tenga ningún problema tanto de debilitamiento, de decaída y su cuerpo pueda estar estable. Caso contrario, su cuerpo no va a responderle bien. He escuchado también comentarios de algunas personitas, nos dice, pero ¿para qué voy a hacer eso? Es verdad. Ese rato quizás no lo sientan, digan, no, es que yo estoy joven, yo solo tengo un hijo, 2 hijos, hasta 3 hijos, mira, estoy saltando, es verdad, pero con el pasar del tiempo les va afectando y dice, es verdad, de gana no me he amarrado. Me estaban diciendo le amarro, pero yo como no quise, solo una besita me hice. Y posteriormente tienen esos dolores. Para tratar esos temas, estamos hablando de ese tema. Shinaka mashikuna kay pipas ña shukta kikutapish uyashpa katigripanchi, ña pacha kay kumbida ikunatapas chayachigripan, ñukanchipa mashiku, shinaka ña kay pipas kilkamunajun nachu, van a transmitir el partido. Ari, ya le chishpapas katinajun, shinapas kay pachapika ña hambi gutas rimashpa katigripanchi. Mana echapanchichu, ya le chishunir hami, hasta ungari ña kay iluman, pushakpika ña ya le chishpapas katishunir kamina chinaka, yay pikapangichi nishpami kumbidapanchi mashikuna. Fortaleciendo la identidad cultural y el idioma quichua de los pueblos. Somos Ilumán FM, la voz intercultural.
Ñukanchik runa llaqtakunapaq kawsay sapita, shinallata kichwa shimitapas shinchiyachishpa katinchik. Kaymi kan iluman uyachik anta, shuklla shimipi tandanahushka. Llaqtapi kapanki, iluman uyachigantata uyapay, ñukanchi paktami kapanchi. Shinami mashikuna ashtawanqari ña sumaqlla rimarishpapash katinahupanchi ñukanchipa mashiku ashtawanqari yachakushpani katipanchi mana tukuyta yachachichu nachu ñukanchimantaka punllandi yachakushpa katinchi shinami ashtawanqari kaypika sumaqllatapash villachishpa ña katihuparka ñukanchik kawsaypika imashinata kay hampikunapika kaya shamu punllakunapi imata paktaririn imapata kagrin imashata kagrin chaykunata riqsishpa ña katigripanchi mashikukuna. Imasinani parkani sinallata ñukanchikuka kunankaypi shamupashkani kay puchkay urasgopi shamupani mañashpa shuk espaciosta hapipani ñukanchimi kaya punlla kallarikripanchi tukuylla maypi uya panikinra kutakachi sinallata imantaq sinallata Oksha San Pablo sinallata González maymanta uyawukunaka villachihupashkani
kunan kaya miña kallarikripanchi juevista ñukanchi iskupacha horasmanta ishkay pacha chishiguka, o sea, chunga ishkay horasgukaman katigripanchi yachachishpa kayapa kaña tallergota paskapani fangahukunapi ña kilkarishka wakin hukunaka kapan chaymanta villachijupani kaypi maypilla uyahukunaka kaya punllaka kallaripanchimi kay chaymantami ñukaka kunan shamuparkani kay mama pastera pastikunamanta pasteriata kay imamantata ministerishkapacha chukan una ministerishka chukan nishpami villachijuparkani nachu ñukanchipaka kaytaka ñukanchika yuyashpa yachashpa apanapacha kanchi ñukamantaka namitzapashachu yachachina cosas mandaka imashpa ñukaka mana kaypika eterno kawsanakani kayapas kunapas rinalla kani y ñukapa yachashkataka pakashpa apaytaka mana ushapanichu chaymantami ñuka ukaña kayamanta kallariripanchik hampi wasi ukukuman convidashpa sakipanchik shamupachu las 9 de la mañana hasta las 12 del día mi kayamanta kaña tallergota paskapanchik hampimanta yachajungapa shinallata pasteramanta yachajungapa kayami ña tandanakushpa ña yachagripanchik imashata actividades kunapika katigripanchik nishpa ña mayjanja shamukukunawan ña tandanakushpa ña rikugripanchik ña yachachishpa katigripanchik ñukanchika como shu chaykarimba shu como su capacitación o su escuela kuindagota mi paskagripanchik nachu yachajungapa munakuna mushugukuna shamuna kapan na ñukaka na yachanika imapata rishayari ñuka na intendisha na sino chaymanga shamuna kapan yachajungapa yachajupa munaytalla charina kan pipas yachajungapa feta paykuna munayta charina kapan yachajunata nishpalla ñukaka ashalaguta umananaygupa hampiguta ruranata yachani pero ashtawan yachajungapa munani nishpa ima maskamushkawukuna tiyan nachu chashna ashtaka hintigukuna tapushkamantami ñukamantaka nishkani yachachigrinimi ñukaka mana sakigrinichu kaytaka yachachigripani ñukanchik hampi wasi ukukupi ña kaya kallarishpaka ña katigripanchik yachachishpa y shinagumi katingapa nishpa convidashpa sakigripanchik maypilla uyahukunaka kayapaka kimirimuna kapan ña hampi wasi ukuma imashami salmuna kapan pankahukunata apamuna kapan cédulagota copiaceros de la cédula chayguwa cédulawa y copiaguwa apamuna kapan nachu chaygutalla apashpa kimirimuna kapan ña kidashka kapachu ña chaypi archivogopi kidashka kapachu nishpa convidapani y shinallata ñukamanta agradecipani kunan kaynani semanamanta kay carnavalgota pugllaypika shamunajupashkanchik kay Monserrate Pauca Reymi ukupi ñukanchik familia kachiboykunata ninanta agradecini paykuna ñukanchitaka convidarka chaymanta ñukanchika chaypi katinajushkanchik shinallata wakinpika chugririshkakuna ima wakinpika mamakuna ima chakiku ima kivinga o imapas llakikuna tianga nishpa chaykunatapish yanapamunajupashkanchik nachu katishpa shamuparkanchik y shinallata kaya viernesgota ña tukuchina kapanchik ñukanchikpa compromisogota kay Monserrate ukupi y chaymanta ñakuti sábadogota chisitutawka ñakutin ora mastime Cotamagopi kagripanchik shinallata ñukanchik hampi wasi ukukumanta como medicina pastiguwanmi chaypi purinajupanchik aydashpa ayllukukunata wakinpika na yachanchika wakinpika viksayo mamagukuna ima ripanlla gustanayka puripanchik nachu chayka kutin wakinpika tamiashpa kajupikari tankarishpa ima urman ña wawakuka nanaykuna hapi entonces shinakukunapaka chaypi kapanchik makikuta mañachishpa chaypi llank'ankapa kapashkanchik y shinakashpaka maypilla uyahukunaka yapunllagupaka convidashka kidapankichik shamupankichilla kay Copacabana ukugupimi kidapan hampi wasika kay kinti wasiman vichaykuman llukana ferrocarril lado gopi chay auto ferrocarril inakashpaka kay Monserrate Virgen Mamagupa lado gopi chay socavon nishpa rimanchik chaygumanta vichayguma hamushpalla kapan nachu shinaka convidashka kidapankichik kay panikiramanta compañerakukunatapish convidani shamunalla kapan maypilla uya imanta ayllu ukumantapash mañashka kan shamunqapa munashkawukuna tiyarka shamunalla kapankichik shinallata kay San Rafael Pastimantapish yachajunqapa munarka chayukuna
Tukuylla mashikuna. Tukuylla mashikuna ña shamunakapan. Convidashka kidapan y sinallata kikinkunatapash Dios bendiciashpa, punzan mayupi llankajupipas katipankichi y Dios solpagi yopaychani kay espaciota ñukanchima karashkamanta. Ñakuti kaya semana tuparinajupashun. Shupunllagukama, kaya kama. Suma pacha mashikuna hasta ungariña kaypipa rimarishpa katinajupanchi ña convidarishka sakripankichi paktara kungashkani na riksishkani chaytaka riman karkani na yachashkani ni nani nakankichichu nachu mashikuna convidashpa sakripankichi munaytalla charina kapankichi asha laguta yachankichi mana chaykarimbash imasha nirin eso no importa nachu shinaka convidarishka sakripankichi kaypika ña mishimikupash convidapanchi. Por acá las personitas que nos están escuchando también van a querer saber qué es eso del tema de la partera, por qué lo hacen, para qué lo hacen y si usted tiene un conocimiento. Por ejemplo, digamos un ejemplo breve. Usted sabe que la manzanilla cura el dolor de barriga. Ya tiene ese conocimiento y tiene esa fe. El día de mañana puede acercarse a Hambiguasi sin ningún costo, completamente gratis. Solo tiene que tener deseos de aprender y seguir autoeducándose, ¿no? Eso va a ser el día de mañana desde Imapachagumanda, Caparca. Ya, desde las 9 de la mañana. Shinakashpaka. Van a ser 3 horitas, pero bien necesarias y bien efectivas, ¿no? Así es que quedan cordialmente invitadas. No se olvide de llevar la copia de su cédula o su cédula y nada más, ¿no? Eso sí. Y también tiene que llevar un cuadernito, un cuadernito por ahí que esté botado de sus hijitos, un borradorcito, y eso, listo, para que usted pueda seguir aprendiendo. Shinami mashikuna ñukanchika, está ungari kushikushpa kapanchi, nachu kikinguna, está ungari ñukanchi hambi kunawan, ñukanchi yachay kunawan, chayta nijurkani ñajanilla, ñukanchi kichwa shimika mana yanga shimichukan, ninan yachak sapa, ninan hambi sapa, tukuypa mikan nachu. Kaykunata tigra chingapa munashpaka, na chayllata kanchu nachu. Chaymi kichwa shimiguta yachakushpakatina kapanchi, ñukanchipa taytakunawan, mamakunawan, wawakunawan rimarishpa katina kapanchi. Nan muchurishka mikan, ninan hambi yachay mikan. Ari. Wawakunaman yachachinata, ñukanchi taytakunaka runa shimita parlashunchi, ama mishu shimitaka parlashunchi nishpami parlankarian nachu. Yanga rimayapi chistipi rimashpaka, arrozkuta mikushpami castellantoka yachankichi ninna kana. Ari. Shina yachahumuskansi, pero runa shimiguta kay runa shimiguta yachahushpa, wawakunamanda pacha yachachikpika yachahushpa katin nachu, más que kunambi kare hasta uninan ministerishka kan runa shimi imashpa runa shimi taparlashpa akchaguta watarishkagu kunawa akchaguta watarishkagu maski uchillaguta pishambarishpa watashkagu kunaka Caro llaqtakunaman rishpapish hari ari otavalito nikpi shayana ve esos runas nikpi shayana kunguruso chaykarimba runa ari shinamikan chaykunatami nishpa sakipani yupaychapani kaypi shuktapuyku puchu kaygupisha kaytapuyku tiapa ñukanchipa mashiku hasta ungari Génesis Castañeda Mashi Kilcamupan. Saludos Mashi Ninapaiguta Chayachipan. Mi pregunta es para Mama Mercedes. Tengo 2 partos con cesárea y no he hecho el amarrado del útero. Watarina tanijunachu. ¿Con el tiempo me podrá dar problemas? Nin chaytapujun. Ari problema ita kuita ushangame, pero como cesárea rurashka kan, cesárea rurashka gota ka sukta kijagubanda bichayma. Ashagota como das pajen, pero masajigota kakuna kan maimanda. Ñamanda. Ñamanda masajigota, masakilla guchari y de acuerdo chay masakilla gopikashpa shinagumanda. Pero maimandame hambi akugota ka ufiana pacha kapan imashpa ma bixagu kuchurishka kashpapas ñukanchi hambi planta ukunata ufiashpa chay pruganti nishka ukunata purga yakugota rurashpa ufiashpa ñukanchi bixa ukupi chay mapa yawargukuna golpi maisharishpa bixaguta kuchushkaka ukumanga ninanda agua deja yakuguyman lluqshi hupanga shina llakilla kapanga nachu chay chugrishka ukunapish ukuma ama imapish mapa unguy ukuna kimirichunga hambi yakukunata rurashpa ufiana kapan nachu shina ukunata tapunga pamunashpaka kimiri munasha kapan ari rinasha kapan ama mancha paichichu lunes manda viernes punjagu kamami na chaygupika llanka hupani shamunasha kapan nachu ari ima yupayguta manda kayachita ushapan ashtawan tapunga pamunashpa yupaygumanga ñukagupaka
Kupaylla. Kaya manakapan 096 89 76 62 7 yupayukunama. Ya, shinakashpaka kaya chipangichi. Hasta kami shamupan. Dios ulpani yupay chapani radio le manda. Oyaspa shamun chinishka uguna shamupan. Dios le pague. Yo pachani mashik shinaka kaygup kaman ña kay rimariukunawan puchu kayma chayapanchi shinaka ñukanchipa hambikunata shinllachipashunchi ñukanchipa hambikunata alikachipashunchi kaywanka mana ninahupanchichu kay occidente nipanchi nachu mishu hambi paytaka mana alikachinchika mana ishkani tukushpa ishpay tukushpa ari mana saruna kan nachu randimanda ishkay tukushpa chaymi ñukanchipa kichwa kayka nachu mana pita pasarunchi mana shuktaka ari mana ari hasta wangari paikuna como titulados profesionales kan paikuna ka tecnología a través de máquina kuna manejan visa o kunata maskan koteño kanchika chay doctor kuna chugri chishka kunata ama hasta un lastimarichun ama hasta un chaypika lastimarishpa millay ungu kuna kimirishpa kachumi ñukanchika ña kote hambiyaku kunata rurashpa chay hambiyaku kunata karashpa katinchi ama hipa punjakunaka hasta un millay unguikunaman tigrachunishpa chaymandami ñukanchika kay Otavalo llaqta ukupika hospital ukupika maki purarishpa trabajanchi runakunawan mishukunawan tandanakushpa trabajanakupanchi shamunakupanchi llankashpa kay hospital Otavalo San Luis de Otavalo ka ñukanchipaka runapas chapurishka y shinallata medicina occidental wa medicina alternativa wanga tandanakushpa trabajanchi nishpa rimarishkawo shamushka kapan nacho pero shinapas ñukanchik comunidad llaqta ukukunapika mama pastirakuna tianchi nihupani hasta mama pastirakuna tianchi mana chaywanga nihupanichu ñukallami pastira mama kanitaka nanana hasta wangari punta mamakuna chay tijuta llankashpa shamushka mamakunapas tiapan pero ña sakishpa rinahu y ña paykuna nayachachispa sakikpika ñukanchika imashi tukunchima chaymandami ñukamandaka kendita maska gripani yachachispa sakingapa ñuka rishka hipamanga maski wakika yuyaringa ninga Dios solo pagi chay mamami yachachiwarka chaymandami kaytaka yachakushpa shamurkani nishpa llapas nichun nacho maski shutikupillapi yuyariwachun nishpami ñukamandaka paska hupani kay yachachina sumak pachami kapan washikuna shinaka ña kay ukama rimarishpa katina hupashkanchi ama kungapankichu kaya punlla hambi wasipi shuyashpa katina hupanka yachakushpa katinkapa yupay chanchi mashikuna shinaka kay pachakunakama ñukanchipash kay en vivopi kumbashpa katina hupashkanchi yupay chanchi mashikuna